bua hlomphiwa mo ngakeng ga re bereke ka mogorena re nyaka go re bereka go ya le ka mogoile go gore badimo ba nyaka ka go family ya geno tleng ya wena ge ile so e na le tshepo e kgolo kudu gore ba tlo kry-a pholo le kgolo ya ke nyaka ka o nkwa gabotse ba na le tshepo e kgolo kudu gore ba tlo kry-a pholo ka wena le kgolo o tla tsena ka mola wa re ge o etswa ka mola wa senyega ge o le ngaka o tshwanetse o kwane le baagelwane o tshwanetse o fodiše meloko le metswalle o se wa lebelela tšhelete o lebeletse gore setšhaba se fole o nkwa gabotse go melao ye e le go moo ke tlou tša baroka code of conduct e tswa ka kua gae e ngwadile ke nna ke ngwalela wena e mpha melao ene ka bona go swanetse gore ke latele melao yeo gobane ke tsene bongakeng ke sa le yo monnyane malobanyana mo ka di 24 tša September be ke celebrate 15 years ka gare ga bongaka putšiše gore ke batho ba bakae ba ba kgonneng go fola ka lebaka la kgotlelelo e ke bileng ka gare ga yona bongaka ga bone bothata felo bothata bo re nego le bona ke gore rena dingaka nako nngwe re tepha maatla a mantši ao e lego gore ga se ra swanela gore re ya berekiše bošaedi godimo ga balwetši ba bedi re swanetse re thekgane le setšhaba ge o le ngaka o nkone ge ke fitlha mo kereng ke dumediša baruti baporofeta dingaka tše di lego mo ka moka mmogo le kgoši ye e bušago moo le baetapele ba naga ke swanetse ke ba dumediše ka lebaka la gore ngaka ye nngwe le ye nngwe e swanetse go hlompha gore batho ba tle ba kgone go bona gore motho wa go hlompha ke motho wa mohutamang batho ba ba tlile go fang bontši ba bona ba ne le mathata ba na le ditlaišego malapeng a bona bangwe ba na le kgatelelo e kgolo ya megopolo bangwe ba ka gare ga manyalo ga go bose bangwe mešomong ba rakilwe bangwe ke bana ba dikolo ba ile go gore ba tlaišega ka gare ga dikolo tša bona ge ba bona motho wa go swana le wena a dutše mo ba bona motho e lego gore o tlo ba tswela mogola kudu maphelong a bona go ka lebelela bophelo baka ga ke na letšatši la go khutša mantaga ke a bereka ka gae la bobedi ke a bereka ke tšhaiša ka 9 ke ya radiong ko tšhaiša ka 1 furugu ke ya nokeng ke laboraro la bone ke buelela radiong ke tšhaiša ka 1 ya bošego gape ke la bohlano ke bereka ka gae mokibelo re ya goroša sonta re mo re tlišitše wena go sa gape ke lo a gona letšatši la go khutša o nkoela kere go melao ye e ngwadileng mo e re maitshwaro a ngaka ya nnete ba bolela ka wena o ngaka ya nnete ka ge o re o ngaka ya nnete ba re ngaka is not allowed to drink alcohol ke molao wa mathomo wo o ngwadilwe go fa mo bophelong o ka ba o ile wa dia diphoso motho ga a dirile diphoso ka se gore a ka se lokiše diphoso motho mo le mongwe na le tsela ya go lokiša diphoso tša gagwe nna go mpana ke le so magolo phaka ke ile ka nwa jwala sa le ke botlogela ka 2010 ka World Cup ke botlogediša ke lebaka la gore ke ngaka mosadi wa ke dula go ile yana e le go mma go tisetso a mpha lentswe la gore monna nna ke nyake monna wa go nwa jwala go kosa gore ke swanetse go kgetha gare ga jwala le mosadi ka kwešiša gore ge nka kgetha mosadi o tlo mpelegela bana ke tlo ba lelapa
ke tlo godisha bana ka kgona go ba le family ge nka kgetha jwala go le ke tla paka mabotlelo ka gare ga lapa la leshu ano ba mmoto mara ka kry ile gore kua pele ga go no mo ke ya ka lebelela gore leemo le ke leng ka gare ga lona ke le ka kwishisha gore leemo le ke ka gare ga seemo sa bongaka ge molwetse a ka tlang kry ya ke tagilwe ke tlo mmotsa ke reng na nkwa ga botse gare ga dikoša tše di bilego gona ka moka le ditori tše di ya go radio ke na le maikarabelo a se sengwe le se sengwe se se riagetše go fale go ka mpitša wa re moroka mo o fetile jwang ke na le maikarabelo a nto ngwe le ngwe ye e beng e diragala gobane mmereko mollo mongwe ko o bereka ke tseba gore ke boletše eng phošo tša ka di kae ene ke netefatša gore ka mehla le ka matšatši go seke gwa ba le phošo molao wa bobedi wo o lego moo o re ngaka must always show and give respect regardless of age o kwele go ba ko ba le gape ngaka must always show and give respect regardless of age ba ra gore wena o ska rala ngwanola wa re wena ngwana o tlompotsa selo e tla mo o swanetse o hlomphe motho mongwe le o mongwe o se wa lebelela gore e ka ba ko monyane go ba ko mogolo bibele ka tšatši le lengwe ge ba fela ba efa motho ba re wena re go fa setulo se ba re go wena ba re o mo lebeledi ebile o mohlahli wa setšhaba o ka se be mohlahli wa setšhaba wa go tsamaya o roga batho gore ke ya mo feta se ka kgantšhetša batho bogolo ba gago ga re bo bone ka mediro ya gago bogolo ba gago ga re bo bone ka hlompho ya gago bogolo ba gago ga re bo bone ka dilo tše di botse tše wena o di dirang di re bontšhe gore wena o mogolo ka gore go ka kry-a o le mogolo mara wa kry-a go ne le ngwana go feta ka kgopolo tlo ba le bothata o kwele re ya go molao o re ngaka should never inherit the behavior of being promiscuous ye a ke nyako e bolela ba kweng ga e bolela gantši o re ngaka ga o tlo tsamaya o tsena ka mo wena o ile kae o nyakile o motee ke mamogala wa gago ke kgopela tle mo gore ke mang gape mmitše gabotse o mmitša se go le ka gae e banna e kwa ngaka gore o bitša mogala wa gagwe o bitša mogala wa gago o reng pape fense ao pape fense nyakelang pape fense a be mo a kwe melao ye re e balelang mokgekolo wa gagwe re kgopela setulo papa fense molao o re o fa go mokgekolo wa geno re mo fa molao wa gore ga a sa dumeletše go bona ba bangwe bao e lego gore ke batho ba go swana le papa fense ka kua ntle yena o kgethile go te o emetše ka thoko a sutelele ba bangwe le bona ba tle ba kgone go kgetha bethalang balekani ba ba le go fa matsogo ya molao wa bone wo ngwadilego mo o re ngaka must never speak ill of any beliefs o kwele phaka nkwele a wa swanela go bolela ditumelo tše dingwe gampe se ka kgatla ke ge motho a eme mola a roga dingaka and then le wena wa re kerekeng ya gago ya dingaka o tla roga barutu se ke wa e dumelela eo no e re kerekeng ye o leng mo go yona o dumele o mongwe le o mongwe o e lego gore modimo wa morata ngwana mongwe le o mongwe wa le go fa o se ka re ge re le mo ra tsamaya re roga dikereke tše dingwe tsona dikereke tšeo re di rogago ge re ka dinyakišiša gabotse o tlo kry-a e le gore dikereke tšeo di re godišitše se ke be wa roga ditumelo tše dingwe wa di bolela gampe ge re ya go molao wa bohlano
ye ba re go se ke wa roga ditumelo tse dingwe e re ga e tswela pele e re and must be very spoken at all time o swantse o tsebe go bolela o nkwa ga botse o swantse o tsebe nto o e bolelang go na le nto nngwe e bo magolo ge ba le mo fela ke no kwa ka bua ga e ge le bolela gore ya batho ba leleme la bona le tloga le nyaka go bofiwa ka marine force gore motho o no bolela solanka a boletse gore yena o boletse ge o le ngaka mashabela o swantse gore go bolela o ko gore go boletse nna mashabela o swanetse o bolele polelo o be o e thage o e bee ga botse tane ge o ka tseba go bea polelo le ge o e ya mo go papa fentse o tlo ya ka go e thoba ge re ya go molao wa rena wa bohlano o re ngaka must always refrain herself from fighting fight ya wena ke no rela go ska agria ka gore o ne mmele o tšea papa fense o mme ya khoneng gore a kwa ladile e die papa fense ke nna o ga o sa le motho wa go itia ge e le gore bobe go tseba ka go itia mo a o sa le motho wa go itia wena o tswetše ka boswa o naka eno ba gore o phaka eno ba gore mmele wa gago ba le o dumeletse gore bale o no ba wa go swanela o se ka tlosa tshepiša batho difaka ke gopola ka tšatši le lengwe ke dutse le mokgekolo mongwe ba re ke koko mma go pheladi ya re ngwanaka bohlale ba mathomo ke gore diatla tša gago o tsebe gore ke tša go bereka ga se tša go lwa le batho o nkwa ga botse phaka diatla tša gago le difaka tša gago le matla a gago ke ya go bereka o thuše papa fentse mo go nyakegang o thuše bana mo go nyakegang o thuše family mo go nyakegang ke bala melao ye ka lebaka la gore ngaka Makweng o sa le tsileng o etla ngaka must be the one who condone peace and harmony in her community ye ge e le mo ko wena o santse o tlo hlole khutso ge o bona batho ba swarane ka diatla kua ba itiana o swanetse wena o tsene re ho ka moyo mo botse wa badimo a dula mo re lokiše taba le o tlile go hlola khutso o tlile go hlola peace mo nageng ye e se go ye fela ke gale ke sepela dinaga tše dintši go na le dintwa ke gale ke sepela dinaga tše dintši ba ne mathata ka lebaka la ge go ne le mathata ke swanetse ke ye go hlola khutso gobane ke ngaka ye e le go re belegetše go hlola khutso ke gale re sepela ka gare ga dikolo ba re bana bawa ke letšea le le bo magoloso se le be re ya go se dira re be re ya go hlola khutso ka gare ga sekolo gore sekolo se kgone go tsena bana ba kgone go tswela pele ge re bolela ka gore ngaka o swanetse gore a hlole khutso setšhabeng re bolela ka khutso ya go swana le eo ka lapeng monna le mosadi ba lwa wena ke nako o thomang o tsena o napotše o ba tšeo ba bee fase o ba bontšhe bogolo ba badimo maloba mo ge ke le Pretoria ke gahlana le mme o mongwe a re monako go bone TV wena ka re ee ke nna mama a re tšea mme ola a re iša restauranteng ra dula a re mona ke go kgopela gore letšatši le le tee o no tla ka gaka ke re ke tlo diang ka kua ga ka re ke nyaka gore o no tla o cancele mogalabi wa ka le nna le mathata re neng le ona ka re wa o kgetha lona mama a re no ke bona o ka re ge nka kgetha wena dilo ka gare ga lapa la ka ditolong bo magolo ge o le ngaka o swanetse o tsebe gore o na le mebereko e mentši yeo e lego gore o tlo e ria ka bowena o ka aga lapa la motho ge ke go botsa ke re nna ke tswa dikolong ke tswa dinageng ke sepetse ke thuša setšhaba le wena gore o re tsebe o re tsebile ka lebaka la gore re sepela re thuša setšhaba so bo magolo taba ye ga la swanela go e lebala gore lena ge le le sona le batho ba go hlola khutso ge re ya pele e re ngaka must be truthful at all time o tlo ba le nnete wena o le nnete ya o na le nnete professor nka le nnete ya bona a sega go magolo le nnete alright aka ke tsebela go tsebela ba le molao šungaka
Ngaka must always sleep at home. Mokgekolo wa gago ka lebaka la gore o šetše a le mogalabe. Re tlo fela re mo dumelela go ya kua ga gabo mogalabe a ya go thuša bakgekolo ka kua dipotong ka gore ke makoti. Molao o le go fa re o ngwadile ka tlase ga mabaka a go lebelela gore ngaka ga ya swanela gore e robale ka lapeng le go sasa e robale ka mo go sasa e robale ka kua go sasa e robale ka mola badimo ge ba monyaka ga ba mo hwetše ka gae. O kwile again gora gore wena o le ngaka o swanetse re letšatši le go subelele ka ge o se wa ya modirong. Bothata ba rena ntate ke papa Fentse re tšhaiša llata košeng o tla tla bošego ge re tšhaišitše llata košeng. Molao o mongwe o e lego gore o ngwadile fa gore ngaka must avoid being the cause of conflict between the families. Wena go ka šala o hlola dintwa mo familing ya geno o causa division go šetše go na le family e gogang le mangmang go šetše go na le family e gogang le mangmang na phaka o tla botse ba ra o sa le phaka wa nnete o sa le ngaka go ba ngaka ga se gore o tlo cause division mo family. Family ya lo ka lebaka la gago ba bang ba gogela kua ebile go a tsena gore ya nna badimo ba ka bala a ke re mo go bolela badimo o ka se ngangišwe family le mongangišeng. Family le se la dumela le e lego gore le a e bona gore ye yona a e dumelege. Koko wa nkwa ke a tlela go thuba family o tlile go aga family ke melao ye ngwadile go fa. Ngaka must never share any information discussed in her consultation room. Jenny di boletše go ka mola le papa Fentse a o mmotše. Jenny tšwa go ka mola ke tša gago le molwetši ka mola. Wa thoma wa ntšha information ya ka mola wa e fa papa Fentse ke molato. A ke rele gore mo go tsene banna ba go apara di-brand utu ka mola wena o ye go kgahla ke bona and then o fela re tšee papa Fentse ba re ke seke ka go botša ke bolela ka mo go baiwa go motho o nkwa ga botse akere papa Fentse o na le tokelo gore mokgekolo wa gago ga a phekola ka mola o se wa ya mmerekong o ka no tšo o hlapiša balwetši ka mola. Tšhelete ya ka mola ga e go gane basadi ba bantši ba ga borena ba dingaka ba tšea banna ba bona ba ba beela kua and then bona ba etelela pele ba ne ba nnoši ke molato tabeo. Mosadi wa gago o swanetše o mo thuši gore le yena ga bajwa a kgone gore lata sela sa lepotlolwana le le pinkinyana o tsebe gore ke lata se sefe o nkwa ga botse ke re phaka ka kua go na le ditaba tše di felelang ka mola and then a di nyake gore o tsame o di botša batho go tlile moagelwane a tlile ka se a tlileng ka sona a re gore ga e tšwa ka mola wena o ye go tsamaya o botša moagelwane ka mo gore a maki motho o baiwa go bajwa o ge ba ya go nyakišiša gore taba tše ba dikole kae ba dikole wena ngaka sa le wa kwa re go bohloko buang gore o le ngaka ba go beile mola ba go sekiša ba re ya o boletše wa itseba taba ye gore e bohloko jwang a ke nyake go go bona o tsena ka gare ga seemo sa go swana le seo. Ye nngwe še yona e re ngaka must never listen to hearsay or rumors. Mangore ya nna ke a tseba motho o le o bolela nnete mangore maloba ke rogile o mongwe wa lethwasana a tlile ka mola a sa bolela tsona tšeo tša ya ba re wena ba ba ka re ye ngwanyana se nna thaka gago yo tsamaya lebaka keng a ke rate ntwa mabarebare ge motho a e tla go wena a re mang ore mmotse gore a late motho a tla bolela le mo bo magolo nke go tlogele nto re bitsang gore ke bokhwirikhwiri nako ngwe motho a sa khwirikhwiša motope ka letsogo a sa le tseleng ya bokhwirikhwiri o mo iše go motho o ršu bolela le tšea nako ya lena bo magolo le feleletša le e senya ka dilo tša go sere selo nna go ne motho a ka tlang mo go nna a re ya ntšebe ore
He are wena o rile. He are wena o rile mo ile go fetola wena wa re. Ene ga ile re wena o tlotla go nna o re mang o re o bolela le nna kampane o spele mo gausu le nna go bana o tsweng to o itletse. O tlo ntiba ka llo tja go sereseng. Ke bolela tabeng ya gore mogala ba ga se di ruma se di etla tja gore ba tla ba bolela gore mogekolo wa gago o sepetša di eng mo etla wena o morning etla le yena mo gore taba ya bokhirikhiri santše fele go ne bokhirikhiri bo bongwe bo bontši kudu ene bo ka se tsogo bo le thušitše gore mashabela motho a sa re ya mashabela mang gore wena motope ka letsogo gore a wa shuene re napo a ditheoga ditaba o tlo ba o khutšitše motho gobane go le batho ba bangwe ba ne mmereko wa bona ko gore ba tsame ba thieletša ba lebelela ba tšea ditaba ba iša le a subela letšatši ene o diba le wena o neng le kgopolo ya gore nka dia ntwela go santse o ye go epela pala gate o fitlhile kwena letšatši le a subela le palela wa epela o sentše nakong e ntšhi kudu phakanko e laka a ke nyake mohirihiri mang gore ka wena o mmotšiša gore ge yena ba bolela wena o rileng and then ga re nna ka re selo re tla le motho o ke tle ke ko gore wena o rileng le khwirikgwiri tše pedi lena ke ntho santse o mmotse gore lena le dikhwirikgwiri gobane go ra re nna a se nna dikhwirikgwiri ke lena be le bolela ka nna jalo wena o swaregile ge ke ntho santse o e bolele tweng ya mafelelo e no ba gabotse e re ngaka must always respect herself ge o ka palela ko go e tlhompha nna re ka se go tlhomphe ge wena o palela ko go te tlhompha nna re ka se tsoge re go tlhomphile ka lebaka la gore wena ka bo wena ga o te tlhomphe wena ka bo wena ga o ne tlhompho wena ka bo wena o no ba motho o kgethileng go no ba motho go se nyake go tlhomphile o ka se tlhomphe motho a sa te tlhompheng o nkwa gabotse se betheleng matsogo certificate mo ya gage yona e tswa ka kua tlou tša baroka certificate of recognition excellent superior performance and accomplishment we proudly confirmed about phaka wena phaka re filwe e bana o jinifa gane mo re ya confirma gore phaka re filwe jinifa ke wa ngwaga 190 and se ke se fa mmakola ke nyaka mmakola no tla mmalle certificate ya go tswa kua Mhlabohlangane School of African Medicine Interdenominational School of Theology and Project se ke tlo se fa edition e tswa ka kua School of African Medicine registration shiwe e re 411 o tla ena po e tsweletša pele le wena mmakola monna o no fa phaka mabedi a mararo ke a le tambisha ka moka ke ngaka mmakola go tswa Teneltena Matlala le bolere se ke certificate sa phaka re file from Mhlabohlangane School of African Medicine registration shiwe ke nomoro tše ntši under Companies Act ke yona še ke nomoro tše ntši e re African Doctor Inyanga and Divina Sangomas SAM diploma. This is to certify that doctor practice number what phaka re file ID number ke yona eo has been accepted by the committee of Mhlabohlangane Herbal Inyanga and Mhlabo Trampitas. I hereby declare that the statement shown here is correct and shall act accordingly. This was proved by the NEC member on the 26th October 2023. Service certificate se se botse sa gago re file o gopola o etla le mogala yo ka kua gae o ba yo wa kry-a nna ka kua ngaka di tlogetše ka mola le le kgono le ke nna o ditlile ke tlo go lebogiša pele ga sele mo ba gešo ba mo ke kae ba mo pela o tlo tla le ditaola tša gage o tlo mo phekola mo magala nambile o tla etšea from gona moo o a te tsebang a le mathata ge le gore wa te tseba one mathata o le selo o no tla o tlo go phekola magala dipheko di gona ka mola ditlhare tse gona
o tlo go thuša nna ke a mo lebogiša ke ne a mantši kere bongaka ke jona yo o gotlelele baba ge o kopana le mathata ga moremi ke gausi ga ramošego go tseba le nna wa mpona o nkry-ile ka kua ke sa bina le baba ke mo so a kopa ba re ba go fora ba re nke be o apere phete so o apere so mogopo nke be o apere so ba tlo go botsa maaka le bagoloya wa tseba ge ba go palela go sa ye go baba ke gona kua wa ntseba ke gona ja go tla go thuša ge ba go palela thank you Kula yeah ke re ke lebella moruti mo gausu a ke nape ke mmona ga botse mara a ke nape ke no mo fa certificate shi yona ya go tswa Apostolic Church of Christ membership certificate ye le go gore ya bontsha mo gore this certificate is presented to Phaka Refilwe Jennifer ba ngwadile ID ya gage botsana mola se ile go gore se swanetse go saena ke Dr. P Moremi le go phumulo le the right Reverend K go thatso malefo certificate ya gage shi ya kereke o tlo tsentša se kereke se ga di certificate tse re go file go magolo tseba gore ke tša gago mara ge o sa rietša nnete tseba gore tlo tla ka mo gae re tlo di geila and then bongaka ba fela godimo ga gago o nkoela kere re lebogile kudu le nna ke tla tle ke lahlela ya go lahlela ka mo nke ke bine pela se be ka bina mo nke ke kwa gore badimo ba tla mpotša goreng ke bona o ka re pleke e tla binega man e ne maswika ma botsana ya suela mo a re godimo ga thaba